Niguo kugacirithia urimi bururi-ini, thirikari ya kaunti ya Murang'a niiruguritie mutaratara wa inua mkulima kuri arimi mahetwo cadi iria maritumagira hari kugura irio cia mahiu hamwe na kugura indo iria marabatarania. Now today issued a card called inua card. Akiaria gicigo mbunge gia kahuro kaunti ya Murang'a, gavana irungu kangata iria gukorwo magithondeka thothaite kuri arimi magukorwo makigunika na uteithio wa mbeca kuma thirikari ya kaunti. To join cooperatives because we are only considering farmers who are in formal cooperatives. That's the only way we can be able to have stronger voice and negotiate better prices with the buyers of milk. Oho gavana niaugite ati cadi ya inua mkulima murimi no akorwo akiriha nayo marihi ma thukuru, marihi ma thibitari hamwe na kugura irio cia kuruga. Gavana Kangata augite ati ari muhari wa mbere hari kugacirithia urimi kaunti-ini ino. A farmer can be able to pay school fees, hospital fees, redeem agricultural inputs, and also buy foodstuff. That way, we are able to push Murang'a people ahead. Arimi aria magunikite na mutaratara uyu ni maukenereirie guko magicokeria ngatho gavana Kangata. Arimi aya ni maugite ati cadi ino ya inua ni kuguciririe andu undu uria ukunyihanyihia namba ya arefi matura-ini. Tumefurahi sana wana Kiharo wana Murang'a juu ya gavana wetu ametusaidia, ametupea hii kadi. Sasa hii kadi inatusaidia, tunanunua chakula ya ng'ombe, tunanunua chakula ya kukura, na kufika mwezi wa 11 itatusaidia kwenda hospitali na itatusaidia sana hata na kulipa skuru. Ya Kangata juu ametuletea kadi. Hii kadi itatusaidia na kununua unga na sukari, na inatusaidia na hospitality na school fees tena. Tunafurahi juu ya Kangata. Ifotera Muthingi TV, Getoa Boy wa Mugo.